Mba'érepa jaguerekova'erã huerta ñanderógape. Jaguerekóramo huerta ñañangareko hína ñande economíare. Ha avei ja'u hag̃ua tembi'u isánova. Avei katu ñavende feriape. Térã ñaintercambia ñande vecino. Che aguerekóramo verdura ha ha'e oguerekóramo ryguasu rupi'a. Ikatu ñambohovái ha ndaje johechava'íri. Ñañepyrũtáramo la ñande huerta oĩ hortalizakuéra ndahasýivéva oiko hag̃ua. Acelga, lechuga, cebollita, perejil ndahasýi iñotỹ. Ndajaguerekóiramo yvy tuicháva. Ikatu ñañotỹ balde, bidón, maceta térã cubiertakue ndojepuruvéimavapa. Importante la mba'yru ipypuku 40 centímetros por lo menos. Ha ñambokua ponóike omboaty ha ñamo'avono porã. La ñande ñemitỹ oikotevẽ sí kuarahy. Al menos 6 horas ha'y cada día michĩmíjepe. Ijapytépe ikatu ñañotỹ ruda, salvia, albahaca, manzanilla, ko'ã mba'e nohetũséi bichokuéra. Ikatu avei jajosó ajo ha ñamoĩ ype jaheja toguapy ha ojehe'a un día. Upéi rire ñambopupu ha ho'ysãvove jahypýi heseve ñande huerta. Tomate rogue ñambo'i ha ñambopupu jaheja toguapy ha tojehe'a una noche ha ko'ẽrõ jahypýi pype. Ryguasu rupi'a pire ñamongu'i porã ha ñamoĩ ñande kogamátare. Upéva oserví como fertilizante ha avei como repelente. Oky jave ikatu ñambyaty jarrega hag̃ua la ñande huerta. Pero la ndogolpeáivarã la ñande kogara'ykuérape. Ikatu avei japrovecha ñande huerta pegua. Ikatu jajapo conserva. Ponóike oñehũmi ñande producción. Tekoporã te acompaña. Ko'ã ha'e mensaje omog̃uahẽva Ministerio de Desarrollo Social ha Fundación Capital.